Daigru maro elong kaparja pham RCC dolong kapatang dabjia phan KATSSA bitung contractor phan kaching ki chethanda PMAYJ hem ki malam ki putak Sankar Das lam klar kachipi Vothat lang so lem sa hinpen longpho polling station araraphan NFSA sangkiro B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hekpenta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu Klar dagalam theka chini jia phan 700-200-7817 along humri ignon Bini Karbi Anglong life Adap Abirta long pen nili sami jubon kilingpi nonarjui kha birtang ton pen Nili constituency ang kang Koilamatia hawara long nongnam kachithangklong Daigru maro elong kikim bom RCC dolong kikim kirang kapatangte penang ananing kandulo Bonta bangso dolong kikim kapatang da prangja phan puthot kikim kirang pangcheng pontulo Lakhain koi rokhon nilip constituency ke parlo Koilamatia raratu mesen ke thirklong adolong cheleng longpo Langroi parai harai long ke do school along lo kacharli dun osomaratumta aro elang ke thepen matha jokponpo Lapen hithikula pen sanghan kachwana raratumta ninghang ling pen hormu hortar chewan longpo Athei Koilamatia long ke do Daigru maro elong kikim kirang adolong kewangji aru ki jutsia roi kalite vosi ke chengsia royang bong patang ponpo Aho Daigru maro elong kedam tang penang ananing kampen RCC dolong kikim kirang kapatang ponda prangja phanpura kedam tang aru ni phain kora pho arni KATSSA nilibaro maipu Mohendro Kathar pen Japon Linsi Arya Sanghotum dolong kikim bomano andamsi contractor Alam Khan pen chetong damsi dolong kapatang dabjia phan chingki chethan paduda Bangso hut contractor Alam Khan pen kaning je ponatengke kedam tang penang ana por hut lockdown ke dukok pena joksi kimrang ponlong liderlo Lapen aprang pen lamcha kachi pipona tengpen nonang ke leji aru achiklo ki jutsi kalite butsi ke chengse roi anke radaphan towar pipon popu lamcha ki pia tengpen thangka siksa ave pulote radatum cheling pon popu si ningje pon Alam Khan Koilamati bridger contractor আমি আগতো একবার কথা তো দিছিলো যে আমি মে লাস্ট আর জুন ফার্স্ট উইকত আমি রাস্তাটো দিম বলি এবার এই রিসেন্টলি আমি একটু তেনেকুৱা ভাবা নাছিলে এই রিসেন্টলি এটো হেৰি লকডাউনৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া আজি দুইটা গাৰ্ডৰ হৈ গ'ল থাৰ্ড গাৰ্ডৰো ঢলাই আছে আজি কালি ঢলাইটো কমপ্লিট হৈ যাব 14 ডেজ পিছত এটো কেবলটো টানিব কেবল টানা পিছত আমি ওপৰৰ কামটো স্লেপৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যাতে যিমান ওয়েদাৰ যদি অলপমান ভাল হেৰি কৰে হয় কৰে তেতিয়াহ'লে যিমান সোনকালে হ'লে আমি এটো হেৰিটো ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে আমি লাগি আছো আৰু কামো কন্টিনিউ চলি আছে গোটে আমাৰ কয়লামাটি ৰাজে জানে গোটে মানুহে জানে কামটো আমি হেৰি কৰা নাই বন্ধ কৰা নাই কন্টিনিউ চলি আছে মোৰ লগত এছডিও ছাৰো আছে তেখেতেও আজি আহিছে ডিউটি ইয়াতে আজি ডেলাই দিনটো থাকিব ৰাতি হ'ল নাই ডেলাইটো চলিব আৰু যিমান সোনকালে হ'লে আমি এটো কামটো শেষ কৰি আদায় কৰি আমি ৰাজক এটো ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দেখিম Bangso dolong kapatang da prang pen radatuma phan kemisen atowar kapchileng longjia phan un anpen ke bor ipon Lasi chikloi jona philote radatum chileng long popusi PWD Silonijan SDO pen setami ningji pon গৈছো বাই দিস মান্থ এন্ডিংত আমি হেক কৰি দিম মানে কামটো চলি আছে আমি ডিপাৰ্টমেন্টালি সুপাৰভাইজো কৰি আছো আপ টু ডেট আৰু কামটো তেনেকা ৰখা নাই যেতিয়া পৰা ধৰিলো ৰিজিউম কৰিলো অলৰেডি চলিও আছে এটো 3 নম্বৰ গাৰ্ডাৰ আজি ঢালিব লৈছো নেক্সট টু আমি স্লেবৰ ডেক্স স্লেবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম একমাহৰ ভিতৰত ব্ৰিজ প্ৰপাৰটো ওলাই যাব থ্যাংক ইউ Halapu KATSSA nilibaro atuma maipu kathara sangho pen kaningje ponatengke bangso phuta contractor nangke thandona tengpen non chikloi jonang bong misen atowar chiling pon long po bangke nili tuma hin penta ningarong lopusi ningje pon
Katsa Association ben siwang lo ni president lo la sinom sar alam khan da do lo SDO sar da do lo da ba sa de long ke tang te bang ke la lockdown pe ni do ko pasi tang te lo se tam ni bori bora pe non pe tang ni phasi ala le ton ta na ki pa no pasi ni tum Katsa Association be ta ni arong chi pi do lo ni tum hin pen bang sa na tu pe ching ki sinol ba so tam pini pen cheng thu lo la se non so da tang da prang ni phasi tam plan pon lo Chuki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live. Rongkhang block ahin pen kikim pon PMAYJ hemsu kikim ke chok chela pen third phase atangka chong hudet pa koi ke wana lam ke phutak sankardas pen lam klar chipi pon. Kidam tang aruni phain ko ra pho arni fekumala men pen ki pipon PMAYJ hem ki kimadangka sankardas chong hudet la sirongkhang block pen insai nang ji la pen ahem setame nangkim paminang ji po koi ke wana phutak kidam tang aruni phain ko ra trok arni sankardas pen lam klar chipi pon. Sankardas pen kaning je pon atengke bangso hem choklim pen si selam pon lo la si bangso joksi third phase atangka ta long lo bangso tangka percentage nang pinang ji pusi katarda kan chot la pen bengalong pen tangka ka chonghu puke ahokali pusi lam klar chipi pon কমপ্লেইন দিছে কিন্তু হেকুমালাৰ ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল লগতে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কমপ্লেশ্যন দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ঘৰটো কৰোঁতে বহুত কষ্টেৰে কৰিবলগীয়া হ'ল ঘৰত ওচৰত গাড়ীও নাযায় তাৰপিছত পানীও নাই বহুত কষ্টেৰে ঘৰটো কমপ্লিট কৰিছোঁ কৰাৰ পিছতো তেখেতে এতিয়া ঘৰ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ আজি নিউজত দি দিলে ঘৰ কমপ্লিট হোৱা নাই পইচা ওলাই ল'লে ঘৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে পইচাটো ল'লোঁ কমপ্লেশ্যন পালোঁ তাৰপিছত এডভাইচলি পালোঁ তাৰপিছত পইচা ল'লোঁ এডভাইচলি ছেকেণ্ডৰ সময়ত ঘূৰাৰ পৰা আমি টিপ লৈ লৈছোঁ কাৰণ প্ৰায় বেনিফিচিয়াৰী ডিষ্টাৰ্ব কৰে থাৰ্ডৰ সময়ত ঘৰ কমপ্লিট হ'লে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব নিবিচাৰে সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ ছেকেণ্ডৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ লগত টিপ হওক চহী হওক লৈ পেলাই উইথৰ সময়ত ৰাখি দিওঁ সেই তেনে প্ৰচেছৰ কাৰণে আমি সেইটো কাম পইচাও ট্ৰেন্সফাৰ কৰোঁ আৰু ঘৰটো কমপ্লিট পূৰা হয় সেইটো থাকিব পৰা একদম পূৰা ব্যৱস্থা আছে কোনো কমপ্লেইন নাই আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আহিছে দেখিব পাৰে একো কোনো আপত্তি নাই Tangka chong hudet palam thebang ke amithang ari daga ve pulote koson si beng pen tangka ke wan longji kalang ladak masap so ke prekchot ason kidu lake second installment hutsi third phase aphanta ridak and pondet titi lasi masap so ke chok che bang ke laswan chot luputa das pen ninje ponthu ক্লিয়ার সেশনটা ক্লিয়ার হলো কমপ্লেশন ক্লিয়ার হলো লাগাম কে হাফটা হলো আছে আলাঙ্গে ঝেমলা কে তাইয়ে ফাঁসি নন্দা আজা নিউজার লো পি বমলো আছে হেমবাঙ্গা টাং বেলো লাগে সোশ্যাল মিডিয়া তোমরা কে কাম হলো লাগ চালা নাসবাং কে লালো যে সেকেন্ড হসি আমনিটা ফ্যাসিলিটর মানে সিস্টেম চিনি দেয় আথেনা প্রায় ভাঙা বেনিফিশিয়ারি তো last after tangka timore ane hem tang da fi la blog so da si bang chok che je hem tang da fi si third installment long ini hem tang lo blog de beneficiary bang ke ma thapo je o la ke tangka hin to pablo ne poisa lo ama facilitator ban tangka bang e pite da ti tu de ti usta me aghat khat nahi percent ki nahi nana rokom na sab problem ke do ase rasos hiri bang মানে প্রফেশনাল হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি লং থার্ড কর্তা সহি বাতি ইনডাইরেক্টলি ফ্যাসিলিটেটর নে না তো হতা ইসি সিস্টেম দো আমনি নেসে বলতে লাগে প্রবলেম আছে হেন্ডটা বলতে লাসো হন্ডে দবা বলতে লাসো ফার্স্ট সেকেন্ড পর আর সেকেন্ড হচ্ছে থার্ডটা আর সহি ইসলামে টি ইসলামে এন্ডার পর লাস্ট তাকে হ্যাম কমপ্লিট আফিকে ব্লগাসটা এডভাইসিবিলিটি কমপ্লিটলি আকৌ কে ডিউটি কৰিলে পেনে ফেচিলিটি তলং দে কমপ্লিট আৰু অফিসি সন ডিউটি কৰিব পাৰকে Lasila haineli pan akoi ke wan alam thebang ke ahoka matsi kali pusi sankardas pen lam klar chipi pon phelang pi pen mohon teron Karbi Anglong live Wothat lang solong ke do wothat lang so cooperative lam society tumpen kedam tang aru ni phain ko ra trok arni dor amla constituency lo longpho polling station arara tumaphan NFSA sang kiron ke pancheng pon kaphere me coronavirus avur puthot pirthia thak ki umthuk lubajok kangkir ke phasatame padunang kok
bangso kangkir kang habahut kiduk det araratum an eom ke choje phan akisung do kokna pu KAC pen matha ponsi bothat langso cooperative flame society atuma phan raratum along an sang kapale je phan si pin khat pon bangso teng pen kedam tang aru ni phain ko ra pho arni duar amla constituency rarapan sang kirona sighting po labangso sang kirona sai kideng pon along bothat langso cooperative flame society kongchun bang monus rong hang pen danglok rara sai klem bang pu lipson bel pen lems members atum chirap chitulu non ini gitu loh kayak baca langsung dak cooperative land society langsung itu loh lepasan si non lockdown gitu kok aja hawar orang atau makan je lepasan si gitu long lagi gitu kisung pen kejauh sih pan MP Hornsing bela pen CM tulang orang pen kata teng pen dak liang satu lepasan si pini arong sang rom dam lo tapi labang solong pini dak website kenang tuh kayak lepasan di situ tapi labang sol sang rom long lang cari dun si adontin lah kan itu tapi long rap nang gitu pen asal kalau listem cepat dulu pen arong pini lang nasi lah bangsa sang keron long, lang listem kita tang edi pan pini, bidi sore lah kadu kore listem tham dulu, listem ni lagi dulu kita lang selong dulu, nasi non bangsa lang pada kita tak, ini dia pan itu macam lipson bepan lah itu macam itu nak. Rada cycling bang pulipson bepen Karbi Anglong life atheng nu nang kapachini du na tengke labangso NFSC asang kiron pon lake KACCM rong hang lapen MP betum nang kapin khat pon atengsi laso asang kiron pon pang cheng lapen NFSC asang abangke ration card ka viatum anaphan lo lapen additional asang abangke ration card ki duatum anaphan lo latapina pen uthot ron pon chuko pusi ninjil pon Hasi labangso sang ron pon igla. La corona non la pandemic akisu pen munitum hemten nang ulai long ledelo la su kisu pen ka chere di ke chingre je phat la se hem chedok ke munitum la se asu putha geli tum phan Karbi Anglong Termas Council la CM tuliram long hang la pen MP Horensing be nang pen karateng pen dak nili tum han additional la sang nang le lo han keron je phan asi non additional rice card holder non card holder ini atum hadat kilo Lin konan lah bangsa sang pini keron ponang litung. la edon ben link cap di. ponik lo Tang ni pini tong la card do tum fan pen la card ke thanda pipon rapet mah. pinia bangke card ka tum hansi ron ponik lo Tang te mentul la card do than mangi pipon. card ke do tum bangke dealer tum long sa sang lo pinia lang litum dak lemsman sang se pon lo pena penalang litum ki pipang ceng Tang ni pini la card ave tum fan ke kunanat arong la pen rong kan sinan litum ron ponik long la. o bihe ko nil tum boithalam so lem sa bangke homosti ke thop area puri dak rong khang doramla soche Nasi pini bangke maximum 2 ramla homosti si ronlo la pen elong bangke doloni rong hararong lo la dak area lo la pen elong bangke dak edenbari lo elong bangke ngihin so PS tharve la sang kang lo Bah iglo la bangsa sang litum ron pon ke. La pini nitum la so sangaron pon bangke la nitum non la lockdown COVID-19 ab hase ase inut pen bangkali edon pen din ket ke biasa tame asap sabes tame ni te konfisi pon Tang te la bangsa sang keron BPL tum hancon ma de BPL ka be hanta pipon. la so sangaron pini vet keron pon bangke ke card ka vetum ha Card ka be tum fa. Card do tum han kali. card ke tum kali dongka mukam pen Vicky be Karbi Anglong life Det pia dangalong COVID-19 na keso ki jumput aporahut asamalong rialong ta ki ongdung corona keso vur ke long duna phai pinang andulo la pena jok ki ongdung a phai apran ke dam nang ta dulo la si COVID-19 na vur ke sigjit ke long atuma phan tong se kot se ke lang dun che phan pura pini Dipu Medical College and Hospital along bed krehini ICU kang pupon Lasonsi Karbi Anglong district alongta kedamtang aruni phai ingkora pho arniang bong corona doma abima pukelang pona tengpen Manja Block Primary Health Center along Bangkre Sirkap Bokajan Block Primary Health Center along Bangkre Kethom Hauraghat Block Primary Health Center along Bang ingkora hini Dipu Medical College and Hospital along Bang ingkora hini UHC along Bang Kethom lapen SBI along Bang plia tumaphan COVID-19 na keso kelong aphai longpon lo Kedamtang aru ni phai ingkora pho ani si verang bongsi bang trokner kepra ke thom an corona abur kelong aphai longpon lo
Karbi Anglong arlo alongta COVID-19 na kiso kilong aphai arni wang amatsi nangke bat bomajok KAEC kacharia tumpen matha parsek ponsi piniada porphai khri si malom KAEC CEM tuliram ronghang ari dengpen DMCH alongta COVID-19 na kiso ketan pigatuma phanpura intensive care unit in Pupondo. Det piadang along COVID-19 na kiso kilong aphai kilit par pigajok O2 mate oxygen kaduri penang andolo. Bangso kaduri pen kachapa jok dunjia phanpura kedamtang aru ni phai inkoira isi arni DMCH along thomkebra pli oxygen gas generation plant setami selam pondo. Bangso ahut CEM ronghang kaningje ponatengke DMCH along kenang solason do ana bangke nang lobom popusi Assam Sarkar CM pen nang pachini dunlo. Lapen West Karbi Anglong district alongta Prabjin pen oxygen gas generation plant pangni pon poputa nang pachini dun thu pusi CEM ronghang pen ningje pon. News report Karbi Anglong live. Tangte Pinia Adap Abirta ke lapon se kang toniklo dumit hakme kardong.